Nós começa eigenlijk com a caminata 5 nós takinang di 4:30 kaba pa set up turcos anto ela bay bom nós haya mucha nang kusu mayor nang ku abing aporta pa causa aqui. Quando mucha participa awi e di una boso akana. Nós cana for di Costa Linda te rotonda di Amsterdam Manor. Mi não sa precis quanto gente abing paso a mi mes akana kunang des prome grupo des sei nos mester work pero no está satisfecho ku gente nang ta show up e ku intereste e aunque ting gente ku no abing nang si hasi donasyon panos anto just pa nang tay panos ese tabong panos. Kiko de mensahe ko bos kera hiba ki caminata avetari. Eigenlijk April ta awareness month anto nos deng anya ki mi vos ta vos kier hasi dus voorlichting. Samper nos ta focus riba gente nang ku pasa deng abuso pero nos kier ku gente sa ku nos por konta bisa hasi voorlichting patur mucha nang sa e aware ko nota okay abuso nota okay. Na final senhora ting persona na pagradisi pa ayuda si esa que possível. Tour gente nang ko sponsor nos pahasi raspau popcorn na después di caminata e tour gente ko a participar. Esse nos quer agradecer. Lot vai ter mais edição de caminata ou outra atividade nang di boso no futuro? Sí, nós está quer bisa tour gente pa queda pendiente, nós vai ter hopi mas caminata, pero esse den transcurso de luna de May, nós vai bisa tour gente.